mbete kurungamana mono ntobya kuria impumba kubachwira ontuku na ende murigo juju kumpumira ikyo gyatuma tumira ki media na bangi. Dennis Mugendi, Weru TV, Annex, Mushini Maua, County ya Meru. Speaker mbunge Meru Ayub Bundi noritidirika enene ya kaunti gutegera ura kimera kyombo kando kikabanganwa bwe gita ya kwendya kenda kurigeria remigwita dhara mno igita ya kuikia dokone edirita kyongelana kwa kimera keki bati kongelo goro kuguna murimi kinyankuru ki mudori murioki na kulikithia kwena batenene muno ya thirikari ya kaunti kugwatana thirikari ya nene na kinya endi wega nikenda bombo tegera manto jege kureta mashini ira yatigera mbukandu izi chikithwa chikinywa nikenda kurigire unyangi mbukandu kagitagari kweta kwinyiro kuraja na ingeti atiga munde na ikenyanga bobo ni uge bwa yubundi roginya ni speaker mbunge ya Meru na kinya mulimu mbukandu unikira kipenda kuromba ibatu tuwe Meru both the national government na county government ni gwatane chumbe otwakira mutambo jwago package avocado gwatwika avocado yetu yeje gurirwa Meru itiumaja eta Nairobi kana eta Kikuyurand kana Thika eta kwa practically gwatwika mbukando chiachi apakirwa Meru ireta direct kethira ni chigeta na America ikwa Aramport container yojuri igekirwa Merine then iwe gete kaliu kana kethira imbukando iri igeta nacho na ndege then igatuika yumaja igeta ya port directly but idea una ndiye gweta ku mbukando chumaja igeta kethira Nairobi Thika kana Kiambu kenda ipakwa kairi arafu then proceed chikwa kethira ni Ramport kenda chumba gweta ndege uri chiogeni then kona speaker Ibubuni Nandi aliria murimi wonde urawe na mitemi undene mitereka juke myake mingi gukura ethwa akimikura na kuthwa akiana mitie mbokandu nondo nyime myake 3 akethwa akiambia uketha mbokandu ciawe kama iju andu rutererwa munda lakini watigate tegwa twa kwanda mukima teguntu gwa kwanda muti ya mwenjera miti itukumba kureta gintu kogwa kithiri gintu ya miti ingi kawaida miti jo weta umeteme gita rimwe kethiri myake 10 kana myake 15 ugite no kajura rimwe mubukano ya myaka 3 nuko bambiritie kuria mutiyo for example gatega mundene joju ndepandete mibukando iji ikware amitenge mundene gatigati lakini mitirinda mikirire ikimanda michoke rutere munda gatigati watwike mibukando akiriku nekenda yumba kuona weruba kungana na nkira antu betu ati utina otianda nontu mibukando iji yakwa iruire rorereri ni iria yetho ina ka komo kagita ga komo mono igitara yakwarite but still na mite kono kwantu mikunde ruji no yocia wendi bwana kona limbonde bagu yamwe na kuthithia ikundi nikena batigire bena uge kagitagara bakwenda mbokando ciao amana eri maringi so ya tugwatanite tu group tuamba kwithirwa twina twina uge bunene kana ugambi bunene muno bura bumbo tuma tukomba kutugitethwa intereucho ithatu ndagweta ya both the national government, the county government na NGOs. That way then tukomba siri nyakwithwa tukendia mbukando iria siru turi kundi ni obiria nega tutethia muno kenda tumba kumba gain prices no tunayo ria tukwendia gintu kendia uri gwenka na rio kwendia uri ikundi tho ina momba gain power no tunomba kwario kauga atiri batu twakunenkera tani igana na muthina gacoke nkatho nikirwa ba muigerwe kagita karaba ambiritiere mariba mbukando babo thuchia gatigati baraba pete kura ndene myaka 10 na baraba ambikirire nontu tukwena arua anko buchokira nkatho nyingi muno nontu antu mwe antu 17 bantu mirite mbesha limonekwa bembiri bwega tokwenge mbukando ciaku mheshimiwa Ayub nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki Chibo chogoria George Mutembei na uriti engine na biashara mamarandi kwamba gutigana na ngui kinya kidira nyedara yebona era mwata yontuko nekendane ndi kwithira bakiabo kana na mitino arigwa thai kwena mbura kwenjama ya yani ogwati pone ne ipapatire ndi kwithira bagetera idire ikiya
Parira mbura thiete na mbere kura kiri gunto mwanya mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya sibo wa location ya Chogoria twe George Mutembei auritia turi bagunto kura kwomoka kwithirwa bari metho na bari makini batikaje kwomokerwa agitaga gukura especially na gwetu mbogori twithagwo twina malandi nitukuburia tafadhali wethu be very careful kana gunto kwithagwo kwina nguka. Your life is more valuable than the money you are earning. Mutembei augite mono ta guntu kura kwenjagwa marandi mbura yaura marandi maramaritwaga na nyumani makomoka na mitino mingi kaumba ukarika kagita karamomoka ntu bare ogo kana moyo waku wena bata muno imbesha iria tukwana goku tafadhali ngaburia bara barutaga wera marandini nitugerie kuthika break kidogo tone bure mbure kuthino ntone bukona bo erongerekire na fujo mwena ogwa uritia kari kwanda mite kwa wingi kenda kumenyera riera na tigo gukinyaniria yendekithia ria mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto otabora bwije president wetu ni imizire mauntu ma kwanda mite nito take advantage ya kwanda mite agitani gaka mbure la shokile kithirikiria ugite tauni ya Chogoria ndigatuikite kaungu konyuiwa changa na nchobi ndege iwatho warira gutumana mukano munene kiria rugi na nkinya nyuiba nchobi no Chogoria nani mbethagwa ambuge niyo kithirikia into imbe kana indoku changa iko hapo Chogoria na bangi dho atulimi hapo na changa tutengenezi hapo kogu nkaburia tafadhali tukoparetini na kweja na information nikenda tumba kuruana nto bauba kuthukia ana babetu ona bare bamwe bakonenkerwa basari through our MP bakabenderie bangi na changa. Kwa hivyo tupatieni information ili tuweze kukabiliana nao, na as we talk now we have taken several to court and they have been fined or even some of them are in remand at the moment. Kuogunka boromba tafadhali tukopareti nekenda tumba to save our future generation. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi rwanyiro wa kigena thirikari nene ni rubuthite nende rwaria rumwinge kaunti ya Meru kirekaro kirakyo Meru pole baugitio rombi bomarando bugekiro kuringana na kichunche kia 55 kia gukura kwa dhamana ya into ya Kenya nyo GDP mwankane ndera ndora Kenya ni trilioni 10 ila ni chunche kia 67 kia GDP. Kwa ile kaunti itachukua kama itapewa ruhusa na mikopo ingine ambayo idara za serikali zimechukua kama exercise hiyo ndio watu kuthithia ikuelemisha wananchi uria tujuba ya marando kumaome na tutiga kutega mono namba katuga ni trilioni igakuruga trilioni 10 tukauga ni taindi tu ura tumba kuria ukathawe na mbeje ingino hubu kuyugumba kujukira ndo no karia uteko strain na tubere kujukira ndo te mbaya kiria mbaya ikole mwe kuria ndo riu na Kenya inyaga itukuga tumirikira gi 55% eu ni retegeri ni ataramu kuma inside to a team of economists treasury ni tegeri ni IMF which regulates like financial system in the world ni tegeri ni World Bank kwanza you are on average 77% would be okay, lakini tunazo tukumenya tatu na nguvu area ruyo chumi wetu ibo agriculture ibo tourism na few other things wotu tena nguvu area tomba go ituko manufacture like vehicles you right ko depend na mbura watu tuena agriculture no depends on rain most of the times ko mbura kaura tukonyanga na twetele marombeni tutena anything else that bit not to kuwa ito tie our economy to our power to pay to arrange right now we take the stock of debt ya to for example this 10 trillion you to kuwira as a percentage of GDP I think is coming to around 66 or something around there between 60 and 70 how to live with that to give kuita itu adena this law in place without which ya mikakati ya kuinaendeka to lack of information
bani ya civil society tukuga thai kulingana na ura thirikari ambirite gututumira ngwicire mostly gintu kimwe ka minimize wethera twina contribute on the streets na kuga kietu non to thai together koria bakoria why should we borrow, lakini also we have been enlightened on why should we borrow, and we have been informed that even other countries kwithwa kwina marando na nthiguru ingi ni iromba na antu bangi ibaromba, lakini the issue te kuromba irando, the issue ikwithwa we na berite kana kurea Nurorekanisa akalle kine okunguretiana bonde PMC ndigurone diocese ya Meru ni bedirite ni bana kiado kionko batungiretu ni Bishop Salesius Mugambi ni kiado kirani ndikithirite kikiratana baingia mwana kinyoba moritano yegie kanisa muno manterani ndipatomba kudira bakiona kuitanwa deni ya machukuru mondiketo ndeto mutuge kare kato echio na ntukwe narwa tuwezete kutinda Bishop. We share the day with him tukaria baba wetu bejete amwe bayikungwagira wendo wa Murungu na bagicokagiria Murungu nkatho nuntu bakubairia kinya corona bacokera matinda jao na manto jao kiatho giki gitongeretwe ni baba Muskabu ni kiatho kiana barabani ni bande osezi ya Meru kira giokungwagairwa kiri skuru ya St Pius Nkobo batongeretwe ni mukathe Bishop Salesius Mugambi ala kiario ugite kiatho giki kuthithikite kunde kiri mongo jo Kenya bari na moto jo kwaririana na kuba mauritani jegie muturire wa mwena witikio bwao ninjire mwe ya kwa missionaries to ourselves, yani bona ndi kabeta kwaririana bangi na kubonia ati kumenyera witukio bwaku ni gintu kia maana muno na chukurune ntukwigutekanya kana kuritagwa mantu ja kirera kana mantu ja witukio bwao. So there's a chance now. Kingi gitumia kiuthurano giki ni gutigira na baba gitekire nkathesho cheke muturire ni bambirite na musingi jo morito nyabeta secondary na ndi baka youth kadro kireta wa YCS young Christian students baka garoka tu beta ana mwanka stand 8 kana ara tukinyite nandi atuambirite musingine ara tuana tukayaga mwe na tukabatetheria na kiria ciari mukathe Mugambi erombare awekirebo ni bageria muno gucokia maromba nginya muciene ana bakoromba mbere bara bakorombiragwa mbere beta komama na kinya rukiri kuombeka bakaromba kwa ugutununtu uyu ni onjere kurikia witikio nandi mtu agikura akabe na mbizi si njaga mudiene mukathe Mugambi na kuga makanisa ni jabati kuthujwa gutigira thirikari ni kumenya kanisa iri gwitithia thingati bao na njererete agiri au no bakamyana ndi ura kanisa ikari kulicio cia ngoma kulicio cia mithemba ingi kulicio cia manto yange ine manto maingi muno ndo ya manto mbanya ni kuga kuli kanisa iri cia mbaira gwa hii ni anto baba mwe kinyari andari mwana kuli bangi beri twe baitia kirimene na ndiberwa patie bendie into byonde na mbi bete no ndo igitare akinya muthiro jwa ndi na ndi baburuke mtu ageria kuburuka akagwa ndo yeye na mpara ndakira kitu kaba kwira bamwe bangi we batagita kuma ndo yeye gita ne gita ni ndio ne kubwita kwithigwa uchunkuni kinya mwana etaga do kanisa ene amenye kanisa eri kwa gwita na mutongerio kali na imbe bakulitanwa no mutongerio no bali tunyama ndo amathuku jajau nande nyatwi itugaga tuchiate ene ana batijiataga kama mtu wajitwe ni mtu kumenya fasting ni mbio kuma taunine ya Nkobo gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera nto cia weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare DCC wa Embu North William Owino na mineti ya Ritoba College na University baraba kuromba mbia cha basri na batano wabatu warioga kwithira bakiaira na kia kioko yulele maratathi ya kuromba mbia chionto barabu utia nendi baraba kupatara kwa mukiracho pati uchiona. Asante sana.
Munini wa County Commissioner wa County ya Embu mwena wa Manyata niwe William Owino ni uraruta mavitia arutwo aria mesuragie maveni thiini wa fomu cia ambasari niguo mavewe mbia ino. Arauga arutwo amwe mesuragie ati matire aciari wa riria maivo undu uria utumaga aria maravatara utethio uyu wa ambasari gutura kuona kuri na aria maverwe na njira cia maveni. Kuna wazazi waliwaua in brackets, waliwaua waume ama baba ya watoto wao, na kuna wanafunzi huwa pia wanawaua wazazi wote. That means there is no honesty. That means wakati unapojaza lile form unasema dad deceased, mama deceased, na wako tu. It is so unfortunate. Guku akiuragia arutwa gwikirira mathomo mao na gutigana na muturire wa kirathi kia iguru mari cukuru niguo mbia iria nini mari nacio ciigane nginya kuthiria mathomo mao. Live within your means. Ukipata pesa hii isaidie kulipa karo na yale ingine ambayo unapata ambayo inatumwa na wazazi iwasaidie kujikimu katika maisha ya masomo. Mwenari wake munini wa County Commissioner wa County ya Embu mwena wa Embu West niwe Masiga Tobu akiugaga thirikari nene ni kwa ikithii na mbere kugwatirira arutwo aria maumite micii itari na uvoti niguo makoro makirikia mathomo mao. Na sisi kama serikali pia tutasimama nanyi to ensure that our students wamesoma vizuri. Nafurahia hata hii mwongozo ambao mheshimiwa amesema masomo bila stress. Nataka kuongeza ingine, ukifanya hivyo tutakuwa pia na society bila stress. Ni maragia miario ino mari University ya Embu kuria arutwo a university na college ngurani makuvesa kwa ambasari cia gicigo mbunge kia Manyata. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kionaniria gikea kiriana bao muno thaine ndi pari rutha na kuthira nindi magithira kiankuchenio cia kimichi na njira ira yagirite ni kuringana na mwerekeri wa Sifun Kenya rethirite ukiota nkuchenio cia kimuchi ya untubomo burabwithirite nindi bukiangaratana kia kinyama uturu. Mataro kiri aciari thaitu na anabashukuru banthakana kinyaba remishe kumakire murungamiri uyu ekundikiteka kithirikari akyo Sifun Kenya mangriti kiara ni aciari thai kuona kanya kanika utarana boni untubamo bari uraburuni untunyaba wacio menyo kumakire aciari ankaromba aciari betu igitenderera rutha yukia kanya gokana na betu nikera tomba kubari ya tuberewa na nikenda mwishone mwana wake thwa kimenyaga muciari na kumwendera ndio twakambia chale na ile tukwitha twena cio gitare onthe uketha mwana atakuona maana ya kwithirwa ariona tuma muciari yakatira shughuli nawe agathwa muciari mbecha kendete geria kwithwa ina time cha mwana oku nikena mwana ojo bwithwa bugikondekta nawe kabuthia bonding ya mwana na muciari na withirwa wina responsibility ya gukarithia mwana onthe guru ukamwaya ate kubwa ya kubwa cha kambuni ite bui isi bui tutodera na baba bamwe bakumara omena ya kiririonganya na atubangi no bagota bakaye wanda cha kurebia bakaye wanchobi ana bare bakaentaiswa ne arome bageta kugia mau na gutege into kingi kithuki ya mwana kwangarata na maisha yawe akarabokinyira kiroto kiawa kirarenge kukinyira mkoloi kuringana boya ikundikia Sifun ni atindwa cia misia ati kamwe kuruna mukurushi titana mbere kuingia nenya muno maturene na area kuringanithia muno na wiche kwangarama ya uturo kaitene kao igitenderere twina challenges ingege community yetu kwenda wajibu wa mbesa kwina mpara kwina mathina ya bengi ya romerete family chetu na ndira kwetha kwina mathina ya jothema wethera atwa bengi ibakwithira bakinyereka emotions cia ketho kinyereka thi mwekuru akwite mukuru mbeca aguciaga mukuru akaigwa kinyerwa ni ana bawe kwitha batena BC maisha yakwa mumira na ya ombena antu baba urethira antu bakwambia kugwatwa stress na mwisho ndokona kijantu baurana kabathania mantu ja mai ile gutaka kuona mukuru na kura mwekuru mwekuru na kura mukuru na kura mwekuru na kura kana bonthe tonto bakwithira kwenda kurana no to bakwithirwa
ibainyerikire mwanka bakaga wirigiro nthiguru yetu na kumania bwiro mbari ya werina ni kendo ushumia kuthiria thine jire inyilite mishie mingi ntureni oiji nanka ugarira wina thine ku chwa muntu okwaria nwe itho kimenyaga au akinya kuri muntu ngi okinya na akuruka itho kimenyaga kwena muntu omba gukwariria akone solution ya mantu je gukuthithia so anga uga antu beto ria wagia thina ku kikuinyerie muno umara chwa muntu okwariria ndiwe tonokera ekoro bana bakwandeta kunoka umara witoka noke nikenda wimba kwithirwa ukiomba kuthiria thine uci akiri neku ugicoka ukethwa ku solution irega gutethia joto ria twakara tukiurana tuketha tuna generation ina ntubenda thina ana batukurera bakethwa bongo bena unyama bakukara bakiurana joto ibonere atu bakiurana antwana kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi kenda gukina mbere gikundi kya Zone Kenya nikithirete kinenkanira cheki ya milioni 1 ile kirendu kimbede intere chegembe nod ibederete kinyawe banenkaira machine mwanya kibarani ribana kithomo kyo bundi ndene gikundi kya Kera Regan Kaberia rani murungamiro gikundi kya no ritindu kimbede gutumira uteyo obwa yakenda kwiguna uturone with small percentage yana watu inapoto support na zoe duareni ubeto kilana around 53,000 kana ngiri 15B 3 in Meru County na duare tukaya na cheki 7.2 million babu badana to nyumoto tuonde ninto very useful no ukireki biashara ukabio kwenda bionde biro kwenda maishene yaku impinesi yaku bire magana maana bakuma ntere chegembe nothi intura amwanya baraba ithiritwo bakiguneka kumania na gikundi kia Zone Kenya tayari barikitie na kunenkerwa mathaga amakwanjiria biashara wa mwana kinya ambecha achia kwanjiria biashara ino nikenda bathina mbena kwiguna uturoni ibwao banyumani Kenya baraba bakwa biashara kwambiria biashara tafadhali mtu nenda alitangweke akimenya murungu atarima mtu kulingana ngweke sawa meta ntwara ya na kwena challenge boro kuona kinya we yaro ke lukira na araura kinya program ngoye ne ke lukira challenge ntubro amberia ntukena nua nuturo bwaku atia ukethro wo kwambirania machini eu ukakua oniru are kungana ora kuona kwena mira kila ke fulani kisiere mno gwendero meru are ngaita kurtangwere ko gwera no ito kila na kila ntuku kakuge ngwere kwenda kulainisha kazi yako kwa mwezi kuziana ke murungu ikienda ngwere bwite kuruta munungu ya twaleta atia akitha rima na bunge na buo no tubata biashara eni etekwa for example mtu baba na mambo yako wewe mtu unaingia biashara yake ukaenda kwenye chobi no tunyaro yoro de weta kulita biashara yaku mirite na uma na wikira murungu no murungu agethi atia urogara kwimenyera ruare ngwineke please no kada thina wengwa kunda kwirana betu no tuite kwanjiri biashara cietu mbeche icio te bwae waruare iteni budite ngwiboya nyume mwaka yomwe twabwa the same amount of money barabanjirite biashara cio ciakura twakwa mbeca kenda ukuria biashara eku lakini urokwethera rite ciawe akiakuria kiuria kulingana na Regan Kaberia ora no murungamiri wa Zone Kenya aliuga kando na kwithirwo ibotetheria ana baba baina mirandi yenge mwanya iri o mono ya kwanjire kurutana mantu megie ugima abwa maichiria na kinyankuruki mantu megie kumenyera ariera na njira kwanda mite mwanya baina moroto wotigira bakwanda mite kuruki ya milioni 1 climate action ni point ya tariki batu ulimwengu mzima na mwaka yo direte kana mwaka yo itukulandite kwanda mite eminge muno itwanjiria mite ngiri ya na rimwe itwande season irathirire na season yetu enio itorombero support leadership especially Igembe South the lower part itorombero ba support na mite ngiri 20 kenda bomba kuhanda tuona kutia tu change environment yetu ana baba wanda bwana chief utiote andite miti
no te tuna kwanda miti target yetu ime miaka 3 itwethe twandite miti milioni 1 kuma Gembe North Betan Class Chabari. Right on, na nikumira tukuthanä nä tå gä kaä ra gatanta kä ndeto cietå nkatho na ncone no ntå bakwä thira watanä te na batu mwankä rå tå mbå kwä thira nä ndä twä kinya ndä kwä ra ndå ndä na rä aku rä a kalono rä gwä na mpio ona kalaoro kwa twambä ria nä ndä kå thwana ki biachara irä kå tå mbä ka kå bwä thia kalambä re ndä tå kabwä thia tå rä ta tå kä enda kä rä ikå rä makara na makara mene kå mtå ra riko akaå nya makara na tiwä ta wakiria må ci wä taga gå kamatä te na biachara wata nini mwanka twethira tuitakia ngare muchore ure tweta wakarethi tumura turenda weta pa maua kwendia makara na mariko riu ende kalawa ina makara na ninka matithito mariko kenda muntu nda ndiriko makara me muntu atita ari atina reo karethi atwira pa bubu kwenda bubu ingwa ikiringarine twete no boto tuterento twegirangarine ndu tutena utukwana ata no tinkona kwenta kenta mboroku ndiate ya rwiro baba to atakinya nchiro inyangare tukumeyiwe ko yetire mwankira thayo na kalawa itu marandu na to yokitie makara na mariko koje mania karethi mwire manto ya thugia kareka twita konjuri Purity Richard no moneto madithi orobo nene ningetwa Phineas imana ende wino tuko boya